hari itandukanyirizo hagati yacu na leta. Yego. Twe turavuga tuti leta ntabwo iriho. Leta ntabwo iriho, isabwa kubakwa mushyashya. Twe turashaka kubaka leta ubuyobozi bushingiye kuri AFCM Metro. cyane. Bufite inkingi enye. Inkingi ya mbere ni igisirikare. Yego. Ubwo no umutekano. Harimo igisirikare, harimo na polisi, harimo na za local defense. Yego. Abaturage bagira uruhare mu kwicungira umutekano. Mubona ko ingabo turimo turazisohora zirangiza amahugurwa, hari zarangirije Rumangabo, izindi zarangirije Cyanzu, zose no kugira ngo zicunge umutekano wuzuye mu duce twose turimo. Hamwe na polisi rero. Numva indi nkingi turimo dukoraho ni inkingi y'ubuyobozi, administration. Yego. Turubaka administration kuva kuri nyumba 10 kugeza ku muyobozi mukuru ari coordinator nanga. Rero ubuyobozi bwa AFCM 23 burazana ivugurura, burazana reform muri sector zose. Yego. Kugira ngo abaturage babone itandukanyirizo, bamenye n'icyo turwanira icyaryo. Mwebwe ubuvugizi bwa M23 ukunze baravuga ko Kinshasa nta buyobozi buhari no mu bindi bice, aho ubuyobozi buzavana iwanyu bujya mu bindi bice. Ubageraho kandi urabizi neza ko abaturage barabishaka, baratabaza buri gihe bati muze mutugereho natwe mutugeze kuri ibyo bintu. Twumva abaturage bagoma, abaturage ba Bukavu ndetse mu tundi duce za Rucuru, za Rubero, abaturage baravugana. Ubu ngubu radio yacu ivugira hano Goma iragenda ikagera za Mwenge ngiyo za Kamituga. Abaturage Kamituga cyane. Abaturage bakaduhamagara, bati turimo turabumva 5 kuri 5. Umva rero natwe turimo turanoza ibiganiro binyura ku maradiyo, tukora amahugurwa, tuvugana n'izindi departments. Urumva? Yego. Kugira ngo tunoze ibyo biganiro kuko bizajye bigera ku baturage bose babyumve. So tugiye wenda twinje mu kiganiro nyirizina, tumaze kumva ko muhagaze ubuzima bwanyu, no turebe ku bijyanye n'iterambere. Muri sashize twabonye hari imihanda mwubatse, murimo mukora, hari ibikorwa by'amashanyarazi, muri rusange ibikorwa mwimije imbere mu iterambere ry'abaturage, kuko umuturage afite umutekano, imiyoborere, akagira ubutabera, wenda akaza n'uburezi, ibindi byose ubwo basigaye kugira imibereho myiza. Mu mibereho myiza noneho bijyanye n'ibikorwa by'iterambere muri rw'abaturage ni ibihe? Uzi neza ko twageze ahangaha ari icuraburindi, ari ingoma ya FDLR, ingoma ya Wazalendo, ingoma y'abacancuro. Yego. Urumva? Ingoma y'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo cya FARDC kitoroshye, ko bita Katanyama. Yego. Katanyama. Ingoma ya Katanyama niyo rihanga, bakakubwira ngo na esprit ya bien pesa, ngo buri kintu cyose gitangiye n'umutima mwiza kandi icyawe. Ati kimpereza, yabona telefone, ufite telefone iyo yawe nziza, urumva? Ati yimpereze kandi n'umutima mwiza, utareba n'inyuma. Yego. Yimpereze wikomereze. Umva rero twasanze ari iyo ngoma iriho, dusanga baraciye amazi n'umuriro, baraciye internet, tumanaho, ibi byose bidahari. Urumva? Rero twagize vuba tubisubizaho. Ubu umuturage wese wa Goma afite amazi hafi ye. Urumva urize hano ni ahantu h'ubutayu, ni cyo bita Majagi. Ni ahantu ikirunga cyanyuze, gihora kinyura buri gihe cyose. Urumva? Gihora cyanyura buri gihe cyose. Niyo mpamvu bamwe tuba dutekereza tuti uyu mujyi ahubwo ukwiriye no kwimuka. Yuko niba dushaka iterambere rirambye, uyu mujyi tukwiye kwiga ubundi buryo ahandi hantu twawubaka, noneho tukubaka n'imitamenwa ama etaje angahe. Urumva? Dukakora iterambere rifite umutekano urambye. Rero nkavuga nti burya bwose hari imigezi myinshi hano Goma,
ariko yose ica munsi y'amajagi y'amakoro. yego. Ica munsi y'amajagi. Rero nta mazi agaragara hejuru, nta migezi itemba, nta bisaba rero ko abaturage mwiga ubundi buryo bwo kubagezaho amazi. Twarabikoze rero, twubatse ikigega cy'amazi cyane hariya ku gasozi ka Muguma kinini cyane, tukuvomeramo. None mucyubatse muri iki gihe mugeze hano mu mezi angahe? Amazi yabaga ahangaha, abaturage bahuraga bapfa bagiye kuva mu mazi mu kiyaga. Arabyumvaga amatangazo ibiki, abarohama bagiye kuvoma, abarohama bari mu ngendo, ibyo bintu byose nta biheruka kubaho. Nta biheruka kubaho kubera imiyoborere myiza. Ngo hari n'abaturage kuva Kongo yagira ubwigenge nibwo babonye amazi bo muri Kibumba. Yego cyane. Hari igihe twe tubabwira ntibabyemere, mujye mubibabwira tuba twagize ariko kubona. Iyo tuvuze ngo AFC yatanze amazi Kibumba, abantu benshi babyumva. Kibumba nta mazi haba, imigezi yose ica munsi y'intuzi y'amakoro, akaza ikagera mu Kivu, ariko iciye munsi y'ubutaka. Urumva rero abaturage babayeho nabi cyane. Twakoze twubatse ingomero hirya ngiyo, maze ava mu kirunga turayayobora ahagera ku baturage. Kuko ibyo ni mu rwego rw'amazi, amashanyarazi. Ubu ngubu hari urugomero rundi twubatse tukiri iriya mu ishyamba. Mwarwubatse mukiri mu ishyamba? Tukiri mu ishyamba. Hagana he? Kuri ahagana ni ku mugezi wa Rucuru. Ubwo ni Rucuru? Mugezi wa Rucuru, hafi y'ibitaro bya ubwo ni Rwankuba. Yego Rwankuba. Ibitaro bya Rwankuba. Urumva ayo mazina yose nitwe twayise, ni mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Muraza avuga ati ntabwo muri abakongomani kandi mutuye Rwankuba, mukomoka Rwankuba, igakondo yanyu ari Rwankuba. Mutuye za Busanza, mutuye za Ntamugenda, za Kanombe. Urumva rero ibi byose twarabikoze. Amashanyarazi, urwo rugomero rwararangiye, amashanyarazi aza kwiyongera hano mu mujyi wa Goma. Yaje hano mu mujyi wa Goma, akwira abaturage bose. Rero bose ufite ubushobozi bukeya, nabwo hari n'ibyo twakuyeho. Hari bakodeshaga ngo za konteri, bagakodesha buri kwezi, akagomba kwishyura n'abari amadolari 11 amadolari yo gukodesha konteri. Icyo kintu twagikuyeho, twaragiciye. Hano abaturage bafite amashanyarazi, yishyura uko ayakoresha nyine. Yishyura uko yakoresha. Abaturage rero ibyo bintu byarabanejeje cyane. Ku bindi bikorwa remezo, twubatse ibitaro bishyashya Kanyarucinya, hamwe bavugaga mu nkambi y'abadeplase, y'abakuye mu ntambara n'ibyabo. Ubwo ni muri Nyiragongo? Ni muri Nyiragongo. Ibitaro bishyashya birahari, wagenda ukabireba ahubwo. Nzabisura rwose. Nzabisure. Ibi bitaro bikuru bya Goma turimo turabyagura. Hari ibindi bitaro twubatse muri quartier ya Virunga buriya, ndetse n'ibindi biri ku Ntosho. Ibiro byo ku Ntosho nibyo bifashwa na CICR. Ibyo bifashwa na CICR. Ko CICR twarakoranye tukigera muri uyu mujyi. Mu gihe mbese umuryango mpuzamahanga wa UN n'abayihagarariye hano wabeshye ngo hapfuye abantu 3,000 ngo igihe twinjira muri uyu mujyi wa Goma. Twakoranye na CICR tubara imirambo y'abantu hano mu mujyi wa Goma. Twabonye imirambo 874 kandi bose b'abantu bitwaje intwaro. Urumva twebwe bundi intambara zacu tuzirwana kinyamwuga, ntabwo turwanira ahantu hatuye, tuzirangiriza iyo ngiyo mu misozi no mu mashyamba. Urumva rero icyo kinyoma bidukahita bavuze n'abandi nkawe ngo 3,000 byahehe.
ntabwo bigeze bigaragara. Twakoranye na CICR, umukuru wayo atanga n'ikiganiro kuri radiyo y'Abafaransa abeshyuza ibyo bintu byose. Rero CICR dukoranye neza, n'ubu ngubu niyo ifite dosiye ya ziriya mfungwa zacu ziri Kinshasa leta idashaka gufungura. So wenda tukiri aho ngaho turebe ku bikorwa by'iterambere dacyo ndaza tugiyeho rimwe na Doha. Dr. muravuga ko hari ibikorwa byinshi mwakoze, rimwe na rimwe hari igihe tunabivuga abantu ntibabyumve. Aho nari nkiri ku bitaro. Yego. Noneho rero hari imihanda. Yego. N'amateme y'ibiraro. Amateme ubwo ni ibiraro. Ibiraro. Yego. Hari umuhanda uva Sake ukagera Mushaki, ukagera Bihambwe, ukagera Masisi, uganisha za Walikale. Urumva ubu ngubu umuhanda ugeze ku birometero 3 uvuye Masisi ugeze ahantu bita Irushebere. Urabura ibirometero 3 ngo ugere Masisi centre. Yego. Aho mubwira ngiye mvuye ejo bundi. Yego, ari abantu bari babitubwira genera uko rugeze ku birometero 2. Ahantu wakoreshaga umunsi umwe cyangwa iminsi 2 kugira ngo ushobore kugerayo. Ubu ngubu ukoresha amasaha 2 kugera Masisi. Kugera Masisi centre. Wagendayo ugakora ibyawe ukanataha. Ugataha mu mujyi wa Goma. Yego. Byiza rwose. Bariya bacuruza ngo bajya za Rubaye. Ubu ngubu bakoresha isaha 1 n'igice. Isaha 1 n'igice bakagenda bagakora ibyabo bakigarukira. Bakagura ibyo bagura barangiza bagataha. Amahoro, hari amahoro. Umuhanda bo noneho rero hari umuhanda wa uriya uva Sake nabwo ujya Kirorirwe, Burungu, Gicanga. Yego. Ubwo ni nawe uzakomeza Kanyabayonga. Yego, uzakomeza nyine Mweso. Mweso, Kashuga, Nyanzale, ugakomeza za Kanyabayonga. Ubu uzajyana mu kaburimbo, gahunda irahari. Bariho barakora inyigo zaratangiye, uzajya mu kaburimbo. Mari baba Kongomani baruhari n'abameze twabigenza gute? Harimo n'abakibazo kuri ubu maze imyaka 30 atari wabo cyangwa imyaka 20. Bigoye cyane. Biragoye. Ngira ngo namwe niba rimwe mwabimbwiye sinzi wambwiye ko yayoboye inzu yo mu mujyi wa Goma. Mugifata umujyi wa Goma ashaka abantu bajya kwimwereka arambwira ati nusuye sinahamenye. Natwe twaje twe twaherukaga ryari. Harashize igihe kinini cyane. Harashize igihe kinini. Harashize igihe kinini. Twaga mu mujyi wa Goma 2010. Yego. Bari mu 2010. Ni ikibazo gikomeye. Ngiye nakurusha uko ngiye nawe herukagamo 2021. Yeah, okay. Ariko nahise nongeye kugarukamo. Yego. Byageze aho biragorana cyane. Biragorana pe, biragorana rwose kuko ngiye nigeze no kwafatirwa ariko yego. So murakoze Dr. Murakoze igice cya mbere uno tugiye kujya mu gice cya diplomasi. Yego. Ubwo no kugira ngo abantu badukurikiye bazarambirwe biba iminota myinshi ariko ibibazo by'ingenzi kubisubiza by'abaturage, ibikorwa by'iterambere mufitiye abaturage, ibyo mwamaze gukora, uburyo abaturage bahagera ku cyicaro bakeneye gushora imari, uburyo bagana AFC hano mu mujyi wa Goma, uburyo yabafasha gushora imari. Ikindi ndadushaka kubaza cya nyuma kijyanye n'amafaranga. Mu minsi haravuga amafaranga make muri kino gice muyobora, amafaranga ari guhenda cyane. Amakongomani ubwo kera twahitaga manuvo, sinzi muri wakitwa manuvo niba ari guhenda aho no ku madolari usanga ari make cyane. Abava mu Rwanda bafite amanyarwanda yagiye ari kujya hasi cyane. Icyo murakivugaho iki kuko niyo nkuru ugiye mu bantu bambuka bakoresha umupaka bavuga. Bo ikiriho nuko amafaranga kongole, amafaranga y'amakongomani aturuka Kinshasa. Yego. Aturuka Kinshasa akagera za Beni iyo ngiyo, maze abantu noneho bakayazana hano. Uko bayazana rero bayazana nta mutekano bafite. Uko bayazana muri ayo mayira bayabambura bagira bate babazalendo y'amabariyeri yabo aracyahari. Y'amanyanga yabo aracyahari baracyakoresha. Akagera ino rero ahenze ni nk'ukuntu bya birayi byavaga ngungu bikagera hano.
aho kugira ngo bigure amafaranga 1000 bikagura 3000. ariko ubu ngubu wagenda ukabaza, sinakubwiye ugenda utembere, genda ubaze. Ibirayi ngo bigura make cyane hano hose. Cyane. Nuvanga ibyo kurya mu mujyi wa Goma ubu ni ubusa kabisa, byarahendutse cyane. Rero nubwo bashyiraho icyo kintu cyo kuzamura amafaranga y'amakongomani, ayo ari yo yose umuturage yasingira yakoraho, ashobora kujya guhaha akigira icyo atahaza. Kuko twebwe ibiciro byose twarabimanuye, twarabihananuye kubera nta bariyeri zikihaba, imihanda yarakozwe, abacuruzi mu modoka yikorera ibyo byo kurya ayakura mu baturage babisaruye akageza mu babikeneye hano mu mijyi minini. Wenda kuri icyo cy'amafaranga umuntu yakwibaza ngo usibye izo nzira amafaranga y'amakongomani anyuramo kugira ngo agere mu mujyi wa Goma, uyu munsi ifaranga ry'ikongomani rifite agaciro cyane, agaciro karyo mu mujyi wa Goma karazamutse. Wareba amadolari y'Amerika yasubiye hasi, idolari hano ni nk'ubusa rirahunga ubusa. Wagenda abanyarwanda aho igihumbi cy'amakongomani cyavunjaga by'amanyarwanda, uyu munsi bibiri by'amanyarwanda, bibiri by'amakongomani byavunjaga 1000 cy'amanyarwanda. Ubu ni magana angahe? 950 cyangwa ukabona icyatanu. No, uri kubikonfuzinga Kofi. Uvuga ngo bibiri by'amakongomani byavunjaga 1000 cy'amanyarwanda, ubu ni icyatanu cyangwa se 1500 ni ibintu umuntu yavuga ko kubera icy'agaciro k'ifaranga ry'ikongomani kazamutse uyu munsi mu mujyi wa Goma, ni iki cyaburaga ahubwo? Urumva hari ibikorwa twe dukora, hari ibyo nari ndi kubasobanurira. Iyo tuvuga nk'ibiribwa iyo bibaye byinshi bigura amafaranga make, urumva? Iyo bibaye byinshi, iyo ni ibintu babyita offre na demande. Iyo offre iba nyinshi, demande iragabanuka, icyo gihe ukabigura ku mafaranga makeya. Icyo gihe rero amafaranga yo hanze yandi nayo atagaciro kubera mbese umutungo w'igihugu wiyongereye. Twebwe rero aha turi umutungo uri muri yongera buri munsi, urumva? Umutungo uri muri yongera, economy iriho irazamuka, bityo ifaranga dukoresha ry'ikongomani rikagira agaciro kurenza ayandi hano mu mujyi wa Goma, ari hano mu mujyi wa Goma.